Om Swastiastu, pamirsa, dumasa anggi bagi pisan ti tiang Putu Ella Pramudia, Presiden Ngatuang Orti Bali Majaring Idedane, Rahin Demangkin, Sukru, Pinanggal 16 Agustus war sekalih tali petang likun. Hingga sane mangkin aturan kicang Orti Bali sejak kepiani. Pamirsa, Bapak Bupati Buleleng nyingakin Kremo Bali sane keni pinyungkan demam berdarah ring Rumah Sakit Umum Singaraja. Indek pinyungkannya demam urat parajanane. Pinyungkane puniki sampun ngelimbak ring sawekon Bali. Kena langkung sampun 500 diri wargane sani keni sungkan puniki. Minangkadi ring Denpasar 100 selaya diri, ring Badung 3 benang diri, ring Buleleng 3 benang diri, ring Gianyar 1 selaya diri, ring Karangasem selaya diri, ring Negara selaya diri, mewah ring Plungkung selaya diri. Santukan maka warga sani keni demam berdarah mawinan sal-sale ring Rumah Sakit nenten Merisdayang Nampung. Sungkan demam berdarah puniki kalimbakang oleh lagu Aedes aegypti. Sani senang hidup ring toya-toya sani ening termadak degan. Inggih wantah asam punika daging Orti Bali ring rahinani mangkin, maka pamuput titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om.